Magtada Chingangbam Sujitarani Kurumzari, Hosing a Sigi Samlapa, Pausing Lobirase. India gi Hanagi President Pranab Mukherjee, Nasi Taibang Thadokre, Nasi Numidang Wairam, Delhi gi Army Hospital the Lake Dabane. Masagi Chahi Marfumari Sukraba, Congress ki Masak Naraba Luchingba Pranab Mukherjee, India gi Tarahum Suba President. Englishingani Tarani Thuidagina, Englishingani Tarateret Pauba President Oiram K. Mahag, Finance, Defense, External Affairs Amadi, Commerce ki Union Minister su Oirame. Aduda sunatana Planning Commission gi Deputy Chairman su Oiram K. Mukherjee na mangarak Rajya Sabha gi MP oina karak patanatana Lok Sabha da su anirak karakhi. Pranab Mukherjee Parliament ki House anima ki leader su oirame. Padma Vibhushan phangwatanatana Englishingani Taramapanda Mahakpu Bharat Ratna piduna su ikai khumnakhi. IMF, World Bank, Asian Development Bank amadi African Development Bank ki Board of Governors sing su oirame. Panbayai Pranab Mukherjee chaliba tha sigi chachat tarada Army gi RR Hospital da admit tawduna brain da laiba phamjinba I lokthoknabagi damakta operation tawkhi tawbutabu hospital da admit tawdringai gi mangoinana maha COVID-19 di positive oikhi operation tawba numit asimakta dagi hauna maha coma da lairakhi tungda deep coma da changkhibaga loinana ngarang nongmaijing numit tagi hauna phibam khangsok soksilakibani. Pranab Mukherjee na laikidabada India ki President Ramnath Kovind, Prime Minister Narendra Modi amadi Vice President Venkaiah Naidu yauna leibaga sigi amadi malengbi mafam kaya dagi phamnaiba luchingba kaya nasu awaba nungaitaba phongdoknarakre. Pranab Mukherjee ki mafamda leibaga sina ikai khumnaba utpoina ngasidagi numit 8 nigi oina haibadi September gi tang 3 fauba India pumbada awaba phongdokani haribu matam asigi manungda jati gi machu ahum gi firal tangkhai chingthagani. Assam da maifana lepa leitana changsilagli Imaron Manipuri kanbagi khongjang singi manung channa humphutaret suba awareness campaign ngasi kasargi Gosaipur khungi mandopta pangthokre campaign mifam asida khundrakpam amutomba A Lily Somor Luwang amadi maifagi president Seram Herazetna daista phamki macha masu oriba ikhoina matam leiringeida imalon asi kalhudragadi atopa jati ama laklaga kanbiragadaba natte haina Seram Herazetna haiki loinana missing lecture abasu ekhoi khukan pangan ba phurupni haibasi utpagi matam yore hainasu Somor Luwangna haiki thoramasida maifagi active member sing Chandrakanta Singh amadi Chingakham Biswajit na chingbanasu saruk yakhi. Assam gi NRC gi complete draft phongkiba ngasi chapchana chahi amamapung phare adubu draft asi ngasi su dustbin gi leithingi phibam da leiri ngasi Assam Public Works APW gi chairman Avijit Sharma paumi sing da wangang laduna NRC asidi illegal Bangladeshi singbu legal Indian onthoknabagi dalil oire NRC asi big zero ni hairaduna masida matam amadi sel yamna manghankre kanadaba NRC asigi damakta organization APW gi su chahi kaya ama manghankre haiki Nakalamaromda ngasidagi haukiba Assam Assembly gi nongzumi famasidasu NRC gi wahugdogi charangnaba kya thorkibaga loinana opposition party singna house dagi thokiba fauba yauki Minister Chandramohan Patwari na NRC gi state coordinator oiramlaga chatkiba Pratik Harjela gi mathakta pendabaga loinana warobasu phongdokhi Bangladesh ka taina bangam khai district singina chada kun re-verification aduga atai district singina chada tara re-verification tongnabagi wafam khanari adubo Pratik Hazela di re-verification tobagi matang asi sukta tasinakhide haiki ngasi assembly da thokiba top thodok amana Moriani gi MLA Rupjyoti Kurmina corona asidi sarkar gi rajniti gi lalongni haikibada speaker na MLA sigi mathakta pendaba phongdok laduna matam pnamakta sumna disturb tawduna talai haikibaga loinana marshal gi mating lawduna MLA asibu mapanda namduna puthokhanki Assam gi Secondary Education Department tagi ngasi thadorakpa chirol amagi matungina school, college, university amadi institute singi teaching amadi non teaching staff namak September gi tang 19 fawbagi manungda COVID test tawgadabani hairi matam amatada teaching amadi non teaching staff ki chada yankhaina magi institution singda September gi tang 19 dagi hauna kagadabani su hairi adubu masida mahairoi singna school natraga college kabagi wafamdi pande Nakalamaromda ngasi Board of Secondary Education Assam Sevagi Maikaidagi Thadorokhiba Cherolamagi matungina mathang chahi haibadi English singani kunmathoi gi SSLC parikha gi oina hanagi syllabus tagi chada kuntra hantha halagani su hairi
आसाम लैरिबा लाइसेंसिंग सेमगत सागतपगी स्कीम की सरुक अमा ओइना आसाम दर्शन की अहेनब गाइडलाइन अमा आसाम लेंगाकना थोकलदुना नामघर खनबगी मतंगदा अनौब चेरोल अमा हंदकता थादोरखरे हंदक चहीगी ओइना आसाम दर्शन की यामनमक मरोइबा सरुक अमा हापचिलदुना कॉन्स्टिट्युएंसी अमममदगी यामद्रबदा चही यांखै सुरबा नामघोर यांखै मंगादा लुपा लाख अनी मखाई नामघोर सिंह सेमगत सागतनबगी काइथरगनी हाइख्रे सेप्टेम्बर थागी अहानब चेयोलगी मनुंगदा LAC अमममदगी मरी लेनबा DC सिंगना नामघोर यांखै मंगा खनगदबनी हाइरी मणिपुर ngasi COVID-19 की अनौब पॉजिटिव केस चामगा निफु फंख्रे अदुगा मरफु दरामाथोइना नाबा फरदुना ngasi डिस्चार्ज तौख्रे मरम असिना मणिपुर COVID-19 की अपुनबा कन्फर्म केस मसिंग लिसिंग तरुक का चनी यांखनी थोई सुख्रे लिसिंग अमगा चनीपान मरफु दरामरीना एक्टिव ओइरी लेहिदबगी मसिंग कुनिपानी ngasi positive oriba asigi manungda chama supna ahumdi michamni aduga kunthra taretna CAPF ki personnel singni positive oriba micham chama supna ahumgi manungda tarukti mapandagi halakpa singni aduga marfutara taretna travel history leitaba singni ngasigi positive oriba sing asigi manungda Imphal East gi kunmathoi Imphal West gi kuntaruk amadi Thoubal district gi tara taret su yauri रिम्सता ICU यावबा लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर अमसुंग OT सेंटर अनि मणिपुर की CM N बिरेना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा ngasi संगाख्रे लुपा करोड़ तरामाथोइगा लाख कुंथ्रा मरी चंगना साबा मतमगा चुनरबा सेंटर सिंग असे संगाबगी थौरमगा मरी लेनना वा ngangbada CM बिरेना हाइखि अखोइगी मणिपुरदा लरिबा डॉक्टर सिंग नर्स सिंग अमदी मरी लेनबा स्टाफ सिंग असे मपानगी स्टेट सिंग यंगनरुबदा हंथबा नट्री अना लायेंगी लमदा डॉक्टर अमदी नर्सिंग की थोइदोकपा हाइथोइ सिंथोइबे कया अमा लई अदुबु खुसु खुलाई हाइबदी अफबा इक्विपमेंट फंगदबगी अवाब अदु खक्तनी वाटलिबा असे अदुबु ngasiदी रिम्सु मपुंग फाबा हॉस्पिटल अमा हाइबदु ओइरे हाइखि जेनिम्स अमदी रिम्स हॉस्पिटल न चिंगबदा लायेंगबगी मथौ ताबा खुदोंग चाबा अयाम्बा लैरेसु हाइखि ngasi संगाखिबा ट्रॉमा सेंटर असिदा इमरजेंसी की अनाबा सिंगदा खुदोंग चाबा पीगदबा ICU कयासु याउरी रिम्स की नौना संगा की ट्विन ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स असिदा OT की खुदोंग चाबा अयाम्बा फंगनगबा ngamlagani हाइरी जेनिम्स हॉस्पिटल की कोविड वार्ड ता हौजिक फावदा असोयंगाम यावदना कोविड पॉजिटिव ओइरबी मिरोन बिनुपी मरीना अंगांग उनखरे मखोइगी मनुंगदा अहुमदी ऑपरेशन तौबनी अदुगा अमना नॉर्मल दा उनबनी हाइरी अंगांग मरीमक कोविड नेगेटिव ओइ हाइरी मणिपुर की कोनुंग शहर की ख्वाइदगी लापना लैरिबा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट अमा अथुबिदा हांगदोकपियु हाइना जिरीबाम की सोशल वर्कर अहोंग सांगबम सुरेंद्र कुमार ना राज्य सभा की MP महाराज लैसेंब सनाजावबदा मसामकना अइब चेरोल अमा पिसिंदुना तक्सिनख्रे लोइनना चुराचान महाराज ना निंगथौ ओइरिंगैदा अहोंग सांगबम मुक्ता एलियस याइमना दोलाई तोंगदुना सना कोनुंग काबगी यामनमक तांगलबा फोटो अमसु MP निंगथौ लैसेंब सनाजावबदा महाकना खुदोल तमखि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना प्राइम मिनिस्टर किसान निधि स्कीम के मखादा असाबा बेनिफिशियरी सिंगी मिंग पिखलंबगी दमकता SDC अहुम मणिपुर लेंगाक नंगसी खुदक्तगी सस्पेंड तौननबा ऑर्डर अमा थोखरे SDC अहुम अदुदी रॉबर्ट ओक्रम LA/SDC बिष्णुपुर सलाम बिमोलजीत सिंह LA/SDC DC ऑफिस थौबाल अमदी KH रहीना साहनी LA/SDC लिलोंगनी मिजोरम असेंबली की तरुक सुबह सेशन हयेंग सेप्टेम्बर की तांग अमदगी हौरगनी CM जोराम थंगा अमदी स्पीकर L साइलो यावना मिनिस्टर अमदी MLA निफुमक असेंबली की मांगोइनना कोविड टेस्ट तौबदा नेगेटिव ओइख्रे नुमित हुमनी चथगदब सेशन असी लाखलिबा सगोलसेल नुमित लोइगनी हाउस द बिल खरा पुखतकनी अदुबु अहुब नुमितदी गवर्नर्स एड्रेस लैरोइ हाइरी आसाम मणिपुर नागालैंड अरुणाचल प्रदेश अमदी जम्मू काश्मीर की कॉन्स्टिट्युएंसी सिंह अमुका हन्ना याथोकनबगीदमकता सेमखिबा डिलिमिटेशन कमीशन ना डिलिमिटेशन एक्सपीरियंस की ब्रॉड फ्रेमवर्क अमा सेमदोकलब मतुंग अवांग नोंगपुकी स्टेट सिंह अमदी यूनियन टेरिटोरी असिदा चटलगनी लोकसभा मेंबर अमदी MLA सिंह की ग्रुप अमा ओरिबा एसोसिएट मेंबर्स की वाखलोन अमदी सजेशन सिंहसु कमीशन असिना लौगदौरी आसाम COVID-19 की अपुनबा कन्फर्म केस मसिंग लाख अमगा लिसिंग मंगा चट्रेट हुमुद्रा मंगा सुख्रे लिसिंग कुनमा थोइगा चौंगा कुंथ्रा निपाना एक्टिव ओइरी ngasi आसाम कोविड नादुना मियोइ तरा लैखिदबगा लोइनना अपुनबा लैखिदबगी मसिंग चहुम सुबना तरुक सुख्रे
त्रिपुरादसु ngasi कोविड की अनौब केस 313 फंखिबगा लोइना अपुनबा कन्फर्म केस मसिंग 13 ga chatruk nifu mari sukre 10 supna marfu mapanna active oiri ngasi su त्रिपुरादा मियोइ मंगा कोविड नादुना लेखिदबगा लोइना अपुनबा लेखिदबगी मसिंग चामा supna ahum sukre अरुणाचल प्रदेश अपुनबा कन्फर्म केस मसिंग 10 supna kuntra mari sukre 10 supna mangana active oiri लेखिदबगी मसिंग taretni नागालैंड ngasi नौना पॉजिटिव केस 19 फंखिबगा लोइना अपुनबा कन्फर्म केस मसिंग 3,950 सुख्रे 2,963 ना एक्टिव ओइरी लेखिदबगी मसिंग 9 ने मेघालय दा अपुनबा कन्फर्म केस मसिंग 2,492 सुख्रे 1,140 ना एक्टिव ओइरी लेखिदबगी मसिंग 10 ने अमदी मिजोरम दा ngasi नौना पॉजिटिव केस 3 फंखिबगा लोइना अपुनबा कन्फर्म केस मसिंग 1,013 सुख्रे 1,212 ना एक्टिव ओइरी लेखिदबा अमता याउद्री इंडिया दा ngasi gi oina पॉजिटिव केस 3,959 फंखरे मसिदा स्टेट 3 की रिपोर्ट वाटलिबने अपुनबा पॉजिटिव केस मसिंगना 1,53,958 यौख्रे अपुनबा एक्टिव केस मसिंगना 1,03,930 हेनख्रे अमदी अपुनबा सीखिबगी मसिंगना 5,35,100 सुपना मरी सुख्रे इंडिया दा ख्वाइदगी सोकलिबा स्टेट महाराष्ट्र दा ngasi gi oina पॉजिटिव केस 13,492 सुख्रे अमदी 1,130 ना सीख्रे आंध्र प्रदेश दा 10,10 सुपना मरी ngasi gi oina पॉजिटिव केस फंख्रे अदुगा 35 ना कोविड नादुना ngasi gi oina laikidre amadi ahum subada lariba tamil nadu da ngasi gi oina positive case 5,553 फंख्रे amadi 32 ना ngasi कोविड नादुना laikidre aroibada atopa pausing da Director General of Civil Aviation DGC na ngasi circular ama thokladuna lakliba September gi tang kuntra fawba schedule international commercial flight ki operation namak ban tawre haikre adubu DGC na approve tawkraba international all cargo operation amadi flight singdadi athingba si leiroi hairi tawbatabu akhanaba route kharada international schedule flight sing paiba yagani haibagi wafam amadi aviation regulator DGC na makhatana thamki नाकलमरोमदा एयर इंडिया चलिबा चाही असिगी मनुंगदा प्राइवेटाइजेशन तौननबगी थौरांग पुंबा लोइशलगनी हाइना यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरीना हाइख्रे कोविड नंबर मोइदुना था अनि चोंथना हाइबदी अक्टोबर की तांग 19 फावबगी मनुंगदा एयर इंडिया की ओइना बिट तौबगी मतम सरकारना सांगदोख्रबने पनबा याय सरकारना एयरपोर्ट अमदी एयरलाइन सिंग रन तौरोइदबनी हाइनसु पुरीना मखाताना हाइखे Final year university exam sing October gi ahan bachayol da pangthok laba yai haina Maharashtra gi Higher and Technical Education Minister Uday Samatna ngasi haikre result sing su October gi tang 38 gi mamangda lokthokani su hairi NEET PG degree coursing da in service doctor singi seat reservation gi khudong chaba state sing na pibada ayaba Supreme Court na pikre Medical Council of India MCI asidi statutory body amani PG course admission tawada in service doctor singi oina reservation pigadra natraga piroidra haibisigi power MCI gi leite hainisu judge manga gi bench amana pikiba YL asida yauri amadi India gi ahanba nupi cardiologist Dr. S. Padmavati COVID naduna Delhi gi National Heart Institute ta laikhidre mahak hospital asida numit 13 ni laikanaduna leiramki National Heart Institute asigi founder su oiribi Dr. Padmavati ingnisinga chamapan tara matamadugi Burma da pokhi World War II gi matam ingnisinga chamapan nifuni thoida mahak India da lakhi Rangoon Medical College tagi graduation lower matung higher education gi damak mapanlam da chatkhi Lady Harding's Medical College ta faculty oina leremlaba matung ingnisinga chamapan marfuma thoida mahakna National Heart Institute linkhat khibani Southern Hemisphere da cardiac catheterization laboratory leiba ahanba private sector gi hospital ni mahaki National Heart Institute ase Dr. S. Padmavati masagi chahi chama supna ahum sukre mahak covid positive oiduna sor honbagi nungaitaba amadi laihau kanna horakpadagi hospital da admit tawkhibani ngasi gi oinadi Arambay News Guwahati da Manipuri paw sandokchaba matang installation jabaga loinana amukasu hanna khurumjari